Nurg'un bayramimizning birisi. Bigrakda bog'lig'imiz kuta yangi yilni ko'rib turasiz. Nindi motor shaharimiz, Aqto'be bistasi, ovullarimiz mana bu yil tag'in da shaharimizni, ovullarimizni motorladik. Sizga shuymi, Oznaqay? Огромные слова благодарности всем нашим руководителям, всем нашим работникам, которые участвовали в оформлении, новогоднем оформлении нашего города. Только в Ознакаево у нас вот таких прекрасных городков 7. Мы уже практически все открыли. Ознакайда, Монолитта, Яңаюлда, Кышкаевда, Шифакрында, Kvartallarda bizden upravляющий компаниялар big motor ittirib hazırlandılar. Aqto'beda ovullarımızda motor teşhirçilarimiz mana har bir uyushmaga big Her vakitte olsun tanışlar. Bakıcıklarınız üzülmesin. Şotlıklar vakumul hep geçik. Kuz yaşları tükenmesin.